Yewe nganeza kwethi impela sibona lapha nike uKing Bhaka njengoba ke ethukutheleke egane unowabo ngenkulumo ke evezwe ekuza kwabo kuyena ke uDr Khehlelez njengoba sazi ke wenganeza kwethi lezi insuku ke lesinyanga ke zombini ke azithelelana imanzi njengoba ke impela ke zicela naphana ke eringini ukuthi ke kezithi kuyonyisana ke ngawo ke amankomane sengisho ke uwana ke umdlalo ke wesibhakela futhi impela ke uDr Khehlelez ke ubenze ulive ke osikweni la namhlanje ize ke noba ke lo live logo esewususile phana ke page lakhe kodwa ke ubeseveza ukuthi ke uKing Bhaka ke akanawo ke umuzi lo muzi lo ohlala kuona cha impela ke akuwona ke owakhe ubese isesikhombisa phana ke umuzi wakhe ke uDr Khehlelez okhona phana ke emhlanga yeyi bafowethu impela kasazi futhi ke asazi lokho ngempela njengoba ke sezwa ke nazo ke izinsolo zokuthi ke uDr Khehlelez ke wadlelwa ke imizi yakhe ke anayo hayi ke bafowethu impela uKing Bhaka bese ethinte ke emsileni ke ngayo inkulumo ke kaDr Khehlelez lapha ke ebeveza ukuthi uKing Bhaka ke akanawo kwamuzi ekhala ngokuthi ke impela ke manga ukuthi ke anginawo ke umuzi ingakube pho amagate kwalomuzi ke njengoba ke ibhale igama lami ke abhalwe ngakuthini konke ke into engiyenzayo ngiyenza ke phambi kwabo ke abalandeli shothi manga renovate ngisuke renovate la ke omunye umuntu ayibo hayi wenganeza kwethu impela thina ke simbosa sithi MTV sithi njengaphandle ukukhuluma kakhulu ke ake sinishele ke yona ke la inkulumo yakhe ngibhaka nani ke nezwele uko mina ngitalaphi mina ngibeka ama fact uyabona nje mina isibonelo umuzi wami lo alikho ilanga la uyofika khona kuthiwe lo muzi akusewona wami ngoba yini ngathenga ama site awu2 mina pha la ku social media ngawadiliza ngaqala ngakha yabo kuke kwangathi fame la every day abantu bezemsebenzini kuzo kwakhiwa ngaze ngathola ivini amaphepha okwazi ukwakha iunderground ngakhi underground kulumuzi nginesigodlo mina underground esakhiwe yimi leso sigodlo ngathatha umuzi wami ngoba ngase ngazi ukuthi mangiqeda le project ngiyoqala iproject elapha eDamini ngathenga ama tiles yes athenga ama tiles mangiqeda ukuthenga ama tiles lawa ngawanamathisela odongeni why ngangwanamathisela it's because nginqena lento okupenda njalo ngoba uyabona njengoba imizi yami iminingi kanje ukuthi ngizothi ke ibhizi leDamini ngiyapenda ingapha ngiyapenda no lento okupenda njalo ngikwazi ukuyenza ngawanamathisela ngama tiles ngiwathenga lapha eMayville eMalls tiles imaterial ngithi yokwakha ngithe ngejabule spend a lot of money lapha mina ngithenga uyabo so ukuthi umuntu bezothi umuntu hayi no akuwona umuzi wakhe nani umntala lapho angithi abantu bayazi bengikwakha phambi kwabo ngikwakha even wonke amagate abhaliwe King Bhaka amanye abhala unzama amanye abhala uBhaka angithi awu3 amagate la even ngaphakathi endlini kubhaliwe King yabona isigodlo lesi yilesigodlo singenze mangiqeda sona ngabe sengikwakhe sisedamini nalesi sisedamini futhi